Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na arutite mukana kiri kambuni imwe cia uthondeki bwa nchobi kaunti-ini ino ariuga kwina mithemba imwe ya nchobi yaringirio marubuku na nchobi inunwa ekwendua onto akuga iruthirwe mushako ikigwatagwa kiarire ntere cia magutunia kibesha na mbeu cia kubanda. Njuki augite athondeke mamwe ma nchobi ni magutumira barua ititekiritwe kiwatho na arombete maria makuthondeka nchobi cina ugwati kiriantu kugwatwo na kurugurirwa nditango Tene Mugambi enasio. Akinenganagira mbeu kiri gicigo mbunge kia Maremu nthi akwambiria mbari cia magutuni Gavana Njuki na irite mbere ndwa ya thirikari ino nyui na nkinya urugi bwa nchobi ndege iwatho ndeni ya nthiguru ya Kenya. Na mbitikiria mbariria muno antu makonie mwimbi thini wa Mara constituency baina thina twireterete asisi wenyewe takureta ndura kuna mukanganjwa thina ya nyamu itagwa rugochi. Rugochi tirwa ng'ombe ni rugochi rwa gukunda nchobi iria ndege ni watho na thini wa Kenya irire ichikene muno na kunywa nchobi iria ndege ni watho ithukitie antu ni nyamu itagwa Mount Kenya na Central. Njuki ariuga tayari thirikari nirugamitie barua cionthe cia iwanda na nkinyanyagia ba nchobi ndeni ya nthiguru ino. Akiugaga wana kiwanda gia kiera mbari cia magutuni kirugamitwe ndikiriga nchobi ciao ta Sweet Waters no ikuoneka ire irabuni mbari ino. There is no industry that has been licensed either by the national government or the county government to brew any pombe in Tharaka Nithi County. Hata hapa tuko katika Magutuni, ile kampuni inaitangwa Kera Hills Limited, hatujasema imefungwa, and that begs the question, swali, itakuwa aje ile pombe, ile factory ilikuwa inatengeneza hiyo factory ya Kera Hills, nasikia inaitwa Sweet Waters, factory ilifungwa, ikaambiwa simamisha production mpaka tufanye inspection ndio tuhakikishe kwamba kila kitu yani iko tayari. Lakini bado ukienda kwa soko hiyo pombe iko inatoka wapi? Ariuga Tharaka Nithi wanabo ibebangite wa kugana ara gutire kirabu gita gukinya kiwango kira kibatiri kiranenkerwa barua kiri irabu ngiri imwe gana rimwe ria kibao birendaga barua banenkerete irabu magana mathandatu bionka. Antu mara maretitie license cia kuthondeka cia kuendia nchobi irabu thini wa Tharaka Nithi monthe maretitie antu umwe irabu ngiri imwe ya igana ria 20 thini wa Tharaka Nithi na bwana Musireri ya timu yake makuringa inspection turanenkanire license irabu magana mathandatu cionka mau mangi merwa matikinyitie bara kubatie wanenkerwa license werwa mbaye kalugurwa thaa 11 ibingwe thaa 5 tugacha kwithira muntu agitongongaga njaya mbaya akutha thita muthenya inu license ni gukanzo na kubunga murango na kuburi. Kigwetaga mithemba na mithemba ya nchobi ireta batiri kuoneka ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Gavana Njuki araruta watho kiri munini wake Wilson Nyagamu Israeli gutigira nchobi yonthe itakwendeka arayoneka mweneyo akugwatwa na nkinya kuthukirwa makinya mara mabatiri makiwatho. Ukipata mtu akona pombe inaitwa Taifa anauza kwa baa yake, shika mara moja. Ukoona mtu ina nchobi inaitwa Trace Vodka, Trace shika mara moja. Ugacha kuona muntu wengine igwitwa Trigger ati runde mushinga wa nchobi wakoratha no gakunda wekira baba andu mathicio ngombega na ingi igwitwa Grant nchobi ni cio nthe thaino anene igwitwa Sweet Water na ugata aino tukumya ikurugirwa nkinya riria tukanenkarira license wona antu maina nchobi ni mwana Muisraeli weka ndani weka peleka Chuka Town na maja kuthina utaoni makaregwa bila baria rikote tungonie manyaki marimo makamonia bora magona monero gote atupembelezi hata siku moja. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi.